Yes, uyu ni umuhango wo kwakira imibiri y'abasirikare bapfiriye mu mirwano yari iri mu gihugu cya Kongo, aho bari bifatanyije na leta ya Kongo ya FARDC, FDLR, Wazalendo n'indi mitwe bashaka kurwanya M23. M23 nayo ikihagaraho, ndetse aba basirikare bakaba baraguye muri iyi mirwano yaberaga mu gihugu cya Kongo. Aha twavuga ngo imibiri y'abasirikare ba Afurika y'Epfo baherutse gupfira mu ntambara umutwe wa M23 uhanganyemo n'ingabo za DRC n'abafatanyabikorwa bayo, yagejejwe iwabo nyuma y'ibyumweru bitatu biciwe i Goma. Ni igikorwa Afurika y'Epfo yatangaje ko cyayigoye cyane, dore ko ubwo aba basirikare bapfaga imirambo yabo yajyanywe mu birindiro bigotewemo izindi ngabo za Afurika y'Epfo. Umujyi wa Goma wigaruriwe na M23. Byakomeje gusakuza ko iyo mirambo 14 ibitswe nabi ku buryo yari itangiye kwangirika, maze abadepite bashyira igitutu kuri leta yabo ngo harebwe ko yacyurwa, dore ko Afurika y'Epfo yari yarabuze inzira zo kuyinyuzamo ngo igere iwabo muri Afurika y'Epfo. Iyi mibiri ikaba yaracishijwe mu Rwanda, ikomeza muri Uganda, kugera igeze muri Afurika y'Epfo, yakiranwa icyubahiro cyose bakwiye nk'abasirikare b'igihugu, nk'uko bisanzwe bigenda iyo umusirikare w'igihugu yitabye Imana cyangwa se bakunda kuvuga ngo aratabarutse. Hari imihango ikorwa ndetse ya gisirikare mu rwego rwo kubaheza icyubahiro nk'abasirikare b'igihugu. Uku niko Afurika y'Epfo nayo yabyitwayemo, nk'uko andi mahanga nayo abyitwaramo. Ni umuhango wabaye kuri uyu munsi, ngira ngo namwe murihera ijisho uko bagenda rwose babikora mu karasisi kabo batuje, bari no mu gahinda gahambaye. Ni intambara ikomeje kugenda ivugwa hirya no hino, ngira ngo ubu ni ku murongo w'imbere mu binyamakuru bitandukanye, ku ma YouTube, mu biganiro biri hirya no hino, ku maradiyo. Nta kindi kirimo kuvugwa, ni intambara irimo kubera muri Afurika y'Epfo, aho abarwanyi ba M23 barimo kurwana n'abasirikare b'igihugu cya DR Congo, aho abenshi bamaze kumenya imva n'imvano y'imirwano ya M23, ko barimo guharanira ubwigenge bwabo, guharanira uburenganzira bwabo, bambuwe kuva kera cyane, aho bitwa ngo ni Abanyarwanda, kandi u Rwanda rutemera ko nabo ari Abanyarwanda. Nabo ubwabo biyemera ko atari Abanyarwanda, ahubwo ari Abakongomani. Hashize imyaka n'imyaka niko aho leta ya Kongo ikomeza kubahohotera, ndetse hirya no hino ku isi hari impunzi z'abanyamurenge, twavuga nka hano mu Rwanda, muri Uganda, hirya no hino muri Amerika, aho M23 ikomeje rwose kugenda ishaka kugarura uburenganzira bambuwe kuva kera, nabo bakitwa abenegihugu nk'abandi, aho kwiyitirirwa ibindi bihugu bituranye na Kongo nk'u Rwanda. Ngayo nguko rero birimo kugenda bibera muri Kongo, birimo kugenda bibera hirya no hino ku isi, aho ibihugu bikomeje gushyigikira Kongo, byaba mu buryo bwemewe n'ubutemewe. Ariko ahangaha South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo yo yari yinjiye mu rugamba, kandi bari bagiye nk'abagiye gucunga umutekano, bakaza kurengaho bakinjira mu ntambara, kandi amategeko mpuzamahanga biba bitemewe. Aha kuraswa
ku ruhande rumwe ntago bagombaga kubareka, kuko iyo winjiye mu ntambara uba ugomba, isasu ntago rikureba ngo urinde rigucamo nk'uko abangaba ryabaciyemo. Ngaye nguko rero ibya bapfiriye mu ntambara yabereye Congo baba South Africa, iherezo ryabo ngiri ni wabo wa twese. Yes, ibiganiro nk'ibi ngibi urakomeza kubikurikirana kuri Turatsinze wawe. Turaje mu kanya twubwire imva n'imvano y'abanyamurenge, se abanyamurenge imva n'imvano yabo n'abanyarwanda cyangwa n'abakongomani, ese kuki bitwa abanyamurenge? Ni mu kiganiro gikurikiraho, nuze gucikwa. Icyo usabwa ni ukora subscribe kuri iki channel kugira ngo dukomeze duhanahane amakuru hirya no hino mu bikorwa bitandukanye. Imyidagaduro nayo kandi irakomeje kuri iyi channel, murakomeza murebaho. Icyo usabwa ni subscribe gusa ubundi ukihera ijisho.